Pastor Mutesi ari addicted n'abagabo, akunda igitsina. Kuki? Kubomora na se. Impamvu Pastor Mutesi akunda igitsina nuko mu gihe cya Rusagaranya kwigendera Pastor Mutesi yakundanaga n'abagabo 4. Babiri bo muri Australia, urabazi Pastor Mutesi urabazi, harimo n'umugabo waguhaye voice note arira narekura hari nduruzi kavuga. Uba muri Australia. Buriya mwumvishe nguba mu Bwongereza, ni Bwongereza ni. Mu Bwongereza ngo yasanze ngadakunda ngabana bi. Ngo babanye ibyumweru 2. Uriya ni toto. Hari umusore wakuye na Mutesi bigera akajya narira. Urizwa n'iki? Birukunda mukunda. Amugore yisize kiko. Wambaye ungaje nk'isiga trabakarira abakobwa. Nzabizana. Icyanyuma rero uwitwa Pastor Mutesi afite undi mugabo bakundaga Leta Zunze za Amerika. Abagabo 2 bo muri Australia, afite n'undi wo muri Amerika, ariko afite na Rusagara. Uwitwa Mutesi yatendekaga Rusagara nyakwigendera. Yes. Nawe arabizi. Uwitwa Pastor Mutesi yabeshyaga Rusagara kamukunda, akabeshya abagabo 2 bo muri Australia kabakunda, akabeshya n'undi mugabo wo muri Amerika kamukunda. Byaje kugenda gutero kugira ngo yirondorere mu rukundo na Jomongo. Nakubwiye ko Mutesi ari addicted